Iti Masakbayan. Naikari. Uy, talagang ipaspas nagmuti ag trabaho Wan lito. Uwan gayam. Agawi dak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? Saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak iti probinsya. Sigurado sumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito. Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi nakadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanan impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumeten, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba diti karayan. Malagip kulakta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamag-either ka mo dyan ka dita ayan di bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pang panunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo Napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali. At patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. Kat nukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Kaputa ag dardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laang ang cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan din adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpay na ta ni Roman. Iso laang ti makasungbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpas tan ti lalabaan ta. At dayta, nalpas tan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglag ang naawitan. Wan sali. Mas daawak ngamin kan kay Stella. Takay kayat mo nga umay taaglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y kanalaklaka ti aggaw-gaw, kan nadalos magtidanom. Wan, sana bali at nadalos ti danom diti karayan. Wana. Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kani Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso timang bagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawit kam tulaangan, hinton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyo. Naragsak kami idi. Ngam ita? Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na.
Nalabit akasta. No andan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod asaan anak i-breakan ka. Sani, iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaton na kangatapay, wano saanan. Kaya't ko asarungkaran ni Roman, iti syudad. Kaya't ko amauhan, no anya tiga po na, asaan nga agaw-awid iti probinsya. Amang ka diti ayan na. Nasauna iti kanya ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, nasumurot akto. Kaya't kumadyag pa siya rin ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakanayon nga dapang panunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod, akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin agla ko? Ay na anak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Ay, Dorothea, umay ka ditoy. Gumatangak itilakom. Ay, umayan. Ay na. Nagsiksi ni Dorothea nakasusun itilabana. Kapuros dagito'y lakop, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan? Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon, di ka manaktak. Gatangak amin talakom, ano kayat mo? Mano amin tibayad na tagatangak. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanala ko amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tato Sebyo? Wan. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tidalan may. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wan nga rod. Saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na? Ngem itan anabalo? Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? Saan nyo latan nga italtalag ni Tato Sebyo, nanang? Nalaing lamang sa tilday jay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tamati ti ada kagoran ha? Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intimplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito Aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tati aday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa lang. Tapno sa anak amasinga. Okay. O sige, panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Tanya,
Agkalaysa kayo. Napagsaritaan nyo kanin dahil tabanag. Saan pa'y, papa? Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasaunakan ka, maipapan iti dahil tabanag. Awan pa'y, papa? No kasta, urayan nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayadak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayan nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigan? Uwan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam da ita. Nagloan ka, tapno laang adara matam ng agpasyudad. Tapno sigurado asanak ang maawanan ijay. Nang runa kat ada ka akadwag. Di kagdanag. Adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na agpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wananang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wananang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan, nanang. Sapay kasuron ko, ti amana. Sana balin Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong tanbigan. Sana bali, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti ada iti panunot mo. Sige, sikat ti matungpal. Agyaman na Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak ta iti trabaho. Namabalin la kumang agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, ijay lugar yun. Saan pa lang nga ita? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti ada pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang na mapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta ijay lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto ijay lugar yun, Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kaadata dito Sige, oray di nalakalaang. Di kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti magkaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bali, tadwa nga aldaw laang ti kaadata dito syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Ay, anya matanda ito'y restaurant ngayon mayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan niya man na, no dito'y taamangan. O sige,
Agorder tan iti kananta. Sige man lang. Kasla na imas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakita? kumita ka iti kanawan mo. Nimlikag pa lang. Ni Roman. Ni Roman day chay. Saan? Kunikat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Saan? Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na kay iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabit lang. Ano ti ramidam? Kaya't ko apan kano ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Boston, nabsog akon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ako ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Neta. Kunamlan, asino day siya babae? Kasla tinong panak itikas dyan na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, tipagdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kuana? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukin ko na. Umasidagan dito'y ayan ka ni Roman. Sali. Ate, Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam ang babae. Asino day chay? Sige, inakon. Stella. Sali. Di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sali. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumartan nito. Mabitaan. Ipasupot ko dagiti makan. Sayang man. Umunakan ijerwan. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day siya babae. Taring mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kasta gayam. Among ka di? Naragsagag. Gapot ang pinabainam day siya babae. Gapo ito day ka. Ad-adda, amainlawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mall. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matumpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo.
Gapo, taay, alapin ka. Ano niya dayto yan, anak pasam? Nga na, i-relax mo tirik lang. Ganyan, itay ka pa yung agsangsani. Agsumlitan ijay probinsya, Sally. Aglugan tan itibas na mapanisay lugar tayo. Saan? Ti aramidam, ag-relax ka lang. Tamang kita at itimabalinta kapag dagusan. Diyak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam ka, Sally. Sayang ti kaadta dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Ay, ahon gayam. Adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka dita awagat. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tanita, ang mga nukadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasideg, Dorotya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw? Nagpintas kalata, Dorotya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebiaw. Pudno matimbaga ka. Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Ah, sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Naala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anatan. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, Dorotya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya. Mabalin ka diti agarem. Ay sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Winaw yugmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka di. Di ka agungay. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mo. Ala, urayin nakbiait. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahin ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mo dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaan man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dingdingag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan-ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbaga nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Nangam aguray ka. Anya ka diti gagaram, tay may ka dito'y dagos ko. de estela kan sali. Addada dito'y syudad. Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kini Carla. Anya? Kasano itan? Mariribo ka na, Lito. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Jak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam na sa dino kaya nyo ita.
Taumayak ni tayan nyo itamat lang. Ha? Pangasip sali. Ibagan sa dino ti ayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa yasim mangpad? Sa dino ka dit imbagana kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet-tulat. Papa, Uraya, masumangpet. jak makaid na. Ta saan pa yasim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturog kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman? Dito'y tapaylaan ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Gusto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yung akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayang. Jak maawatan. Ilawlawag mo ko malito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalan da kami at tagabagkat. Ken, noon niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayang. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan lada kami titinulungan na. No dikat aduda. Kastagayang. Nasingpot day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingpot? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isudagayang tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale. Taadamat ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nang runak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan na Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka na yun na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Lukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka atagos. Kat naamwak ti kinapadno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na ko nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na ka nakupan. Kaputaad-adda masaksaktan. Pakawanan na Estela. Ngam ibagakan ka tipod na. Sikalat na ti ayatak. Hustan! Napasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta. Winaswas ni Estela ti ayan ayat yo. Diyak mababalaw. No kasta ti inaramid na.
Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasladya kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jaklat na mailibak lito. Ay ayat aklatan ni Stella. Ay, kasano nga rod itahan? Winaswas ni Stella ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta kadilatan? Dakil tiwotang ko na imbaga nakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di ta pusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nor-urayan na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimbang pa? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Diyak kayang tikas tanga aramida. Awan dakes nga inaramid ko, Carla. Oray pay. Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man. Naskan akaduanak. Anya. Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwana. Nupod no anapan ka ija ayan na ita arabi. Carla. Anya ti amog. Ang mga nadamot sa bali, anapanam. Ingkan iti silid mo. Tay nakmatan maturog. Sibiyaw, imayak takayat kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no maipapan kada kati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano ang mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Ammom kaday, anapan ti anak ko ijay syudad. Tapno sa pulan na ti ayan ni Roman. Ha? Apay, Di mo ka di ammo, nga agayan ayat dasipod addada iti high school. anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga yung bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang, Anya ti sayang. armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kadno kasta, ti mabalin kan nga armen, Dorotia. Ay na, Sebio. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Tasaan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Uwan sani. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamatan. Nakagatang tan iti pasalubong. Sani. Diyak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung nga agawan iti kaayan ayat na.
Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan-ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalatta ti ay-ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam na niya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat yaan. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro. Saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Ay, sige. Si Kalatta ti makam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung akalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisingasing iti dayta abanag. Ngam, Papa. Kaya't kung akalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga isutim ang isingasing iti dayta abanag. Ngam, Papa. Kaya't kung agkalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko tiyak sigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam. Takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisina ka. Agyaman at Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman nak. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakamakasarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Amang ano nayunan na tesweldom. Anya? Apay matakasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kanta empleyado, ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takasta ti kuna na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagak to kan ka. No anyat ti kuna ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir? Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga irangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir? Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin? Agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir? Ala, ikan kay ti gundaw ang agpanunot. Kat no makaikadeng kan, di ka bumdeng o masidag kanyak. Kat ibagam, no anya ti pangadeng mo. Uwan, sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan lakit, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Kat sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo kan ni boss? Wen, ngam sana dito ti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumuarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wen, serious para kanyak.
ka din ka ni Roman, nagkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na, nga agpanunot pa eh. Kat no nakaikadangan, ibaganan tulat ta kanyak. Apay akasta, papa. Iha. May anta nga iso ti mangikadang iti day taabanag. Sige, papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takas lang mariribukan ka. Kaya't nangakalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayan tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalaysa kayo nga rodan kani Carla. Diyak mo na umanugot ako saan. Mariribukan na. Ala panunutom anay imbag. Narigat nga ikalaysam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kat, nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngayon. Kasta at talaga anak ko. Dumtang tipan nakapasakit. Ngam dumtang tulat kamit tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayo? Kailiw na ka na nakaw. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman! Ano dyan ang nagko nga imbagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. Nakastan? Dayto yan ti Gondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yo. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon na kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parekot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parekot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wen, Papa? Nula ka imanugot. Sige, sumurot ka. Amok mat anatalgad ka no iso ti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa ti anak ko kan ni Roman. Kat isupayan ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman.
Kasano? Nakarubwat kayon? Walito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ije lugar tayo. Walito. Roman, sumurot ka diya talaga ni Carla? Bayam lang ta sumurot. Alang nga, Rod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ije lugar tayo. Bye. Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige. Katagan-anad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. Wen, sir. Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti mading ugalim. Di papangat. Sige. Agan-anad kayo iti panagbiyahe, Wen, Papa? Roman, anadam ti panag-drive mo. Wen, sir. Sige. Agpatuloy kami. Sige. Gumatang kan itilakok, Sebyo. Nagduduma anatan dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketuweng. Agayan ayat nga rudda Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka de. Kahino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manen, Sebyo. Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. Ala, gulpiak manen talakom Dorocha. Tapno saan kan amabannog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang ar-aramiden nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang. Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya ngamin ay ati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mata na pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apa nga asiyo. Saan yun nga ulitan, nakababain. Hoy, Estela. Oh, apay. Ada ka sa pulam? Ibagaklaan tinaamwak kinilito itay imawag. Nga niya, ang bakasyon da ka no dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpat da inton malam. Isurot ka no ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dahi ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan itilamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairak latta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito hotel. Gaputamok asan ka makaanos iti balay. Siya ka lang, tagyan dito hotel. Wen, sige. Panawan kan dito Diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka iti balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Sumurutakan ka. Sige, adagan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Tas sumurutak, ijabalayo.
Urayin ta, tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan, tata. Dahil gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsak ti amana, anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer may. Hindi mo aya makita anataerak? Ha? Kita ngamin ti rupak, Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito balay mi Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay raan, Roman? Carla, amom ka di ti aglaba? Ha? Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka di ti agsagad? Kwan, tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka di ti aglampaso iti datar. Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka di ti agtutbras? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa ikuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, gusto day tantatan. Ituloy tayong tiag merienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang, kunam kanya. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito lugar mi, manang. Di pa lang nga ibagbagak ka ni Roman nga agbakasyon kami dito eh. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langham. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kamin to iti mabiit. Kasta? Inton bigat? Kuyugan na, Lisa. Agpasyar ta diti lugaryo. Siya kon ti makaamu iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid ak maten. Saan ka nagawid? Dito ikan. Saanen? Among maten ije balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta. Maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayaten nak ka di. Ha? Kaya't ko abaliksam nga ay ayaten nak, Roman. Sige, panawan ka dito hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't ti agmay-may sa dito eh. Sige, panawan ka dito hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't ti agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito hotel. Ala, agpatuloy akon.
Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. O niya, uminom ta. At the red wine ko dita. Sige, Mabit lang ah. Ala. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. jak amo ti aramidek lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno ang marikriknam. Asaan mo ang mabalin nga ikalay sa ni Carla? Tasaan mo gayam nga ayatan? Kasla jak maitulad. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan ng ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno ang marikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kuha tatang, di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin kinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasanon ni Manang Estela. iso ti talaga nga ay ayatak. Napilitan nakla ang anak ki ayan ayat kini Carla. Gapot ang mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jebalayda. Sipod ko lahyo at. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rog ti aramidam, tako namay tasaan mo nga ay ayatin ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasaya at nga ibanag na. Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman kay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramida. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Naay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Kau, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kau. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti panaturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimad lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti aircon dito'y. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack na bin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwara di nagpakada. Nalabit at yaam muna kat nakaturog ka pailaan. Sa dino nga kati amoyo anapanan na, tata. Kaya't ko asurutin. Ay, jak amaw balasang kau. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wan ko ma, tata. No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito lugar may.
O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay garden. Diyak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pa'y lain. Agawid ak tulat ta inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatukaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga ka dito'y karayan. nagpagnapag na aglaran. Kadyak na puutan. Adito'y matgayam ng tinaturong ko. O sige, agawit ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkar kan kay balayo. Ngamawan kirad ko. Ado ti kayat kong ibagakan ka. Ngamamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin na kung sinaktan ka. Ngamamo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatek. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti buso. Saan ka di? Katawanan maaramidan. Taday nga utang anaimbag anakam. Isu ita, tinangtangal iti biyak mo. Inikat na ti karbangan. Estela, Ay, ayatan ka. Kadyak malibatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela, Hindi na karakupan. Kaputa at dan ti sa amamayakrik na. sika ti ay ayatek, Estela. Sika, kat awanan sa balipan. Wain, balasang ko. Day tatipod na. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasubli. Kat adda ka mutain. No, kasta? Adagayam kaayan-ayat na dito'y? Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin? Ay ayaten nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Roman, agyaman nagtanda kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam.
Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saan? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag na ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod at kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko lang ama-am-am mo. Amon ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela Gayam, tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Isigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela? Wen, Siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpinta sa klata. Ket sorry Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. manang Carla. Anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakken ko na, Lisa. Basta kayat ko laeng amakita ken maam-am mo. Ken, kayat ko ti makipagayam ken ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam ken ka. Sabay ko taumanugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Alangaro din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla. Sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni syudad? Lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsublita yon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapota dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipiliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. No jak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makaam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tain may kaditi balay, Carla. Estela,
Agsubli kami ni dyan syudad, inton bigat. Kayat kalaang ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to kanay Sally. Anya, mapatganak ka di? Sige. Ang bakit di na saan? Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasaya at nung kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya, ha? Ngamin? Siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Mabalin nyo lang tati umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka din, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyan. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin? Siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Mabalin nyo lang tati umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka din, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyan. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti da Roman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya, ti maipapan kadakwada, lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunotak? Sipud high school kami, agayan ayatan da Roman kan Estela. Awan sa baling agkuykuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid dito sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Aduti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho. Nagbalbaliwan da ito Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na kan Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla. Aging gaita, nilat ta Estela, ti ay ayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali ak ayan ayat ni Roman, kaslag tupak ken kuana ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y ken ka. Masair ka man, ngam iso ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa iso tinang tulong ken kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat ken ka ni Roman. Iso nga ita,
Ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si kaa mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigod nga ayuyang ta. Kailiw ko day ti aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela,